Kalau gara hordoftoota keenya alhamdulillah rabbiif galannaa ga'u waliin nannaqu ture akka tokko ta'e fi bakka irraa dhufee hunduu kunoo asumaan jiraan miti jaa amma gaa huccuudha irraa jijjiiru jirra haala kanaanii amma huccuu bareeddu uffatte immoo bareeddu rabbiif galannaa ga'u silamlee kaanii barra bu'uuchaari. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi daawwattoota keenya. Arradda nahuno amachallah akkuma artanii argitan kanatti bakka sheekaa geessinee amma haala fayyaa daanaa ta'e kun mana isaatti galchinee jirra. Kun oromoo rabbii haa hundummeessu hanga duraan hundummaan hin rabbii haa hundummeessu. Kun saafan afarsaatu kajaamuu fi Khadir Oroon illee ara nu bireetti argama. Isaan kun hojii dhaabbatanii hamdii ayyii hojii dhaabbatanii hanga qilleensa irraa isin bira dhabamnaan hundaa'u sheeka bireerra kunoo sheeka arraan tana fayyifnee fayyaa daanaa isaa ta'e kun galchinee mana isaa jirra mana hamdiyaatti argamnaa isa. Maaliif dhabamtanii jechuun keessan wanni hedduu tana dhabamneef macallaan akkuma isinuu agartanii beektan sanitti maraatee huccuu hunda bira haasee darsa bira guuree wanna jechuun ture akkasii fuunee sheeka bira geessinee silaachillee fiidiyoo malee isinii gadhiisu wallaallee ammoo sheenii nuun ta'u jeemuu dide nuuf fayyamuu dide akkasitti kun alhamdulillah rabbil aalamiin amma gaa fayyee kun gaa fayyaa tanuma waliin agarru tana akkasitti amarra mana galchinerra jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتنا في خوجمتنا تخينا الحمد لله رب العالمين نرتي قال نسنا بو ورغرتي دعينا بولي في خنا في رابطهم دا ورتي الحمد لله ربي خنا قالني هاغو ورتي وانت كغرتي دي بمت مالي خاصك تشوفي خسيري فتوزيو دي بمت مالي ادارين بعد وانت الحمد لله حمدك يا مثل خيتو ورتي هدو ادناباتي سنيفو ايمان ورمو هندينو غلطو ما نعرف دادا الحمد لله رب العالمين Amman tayartee akka duraanii sanirra gartee alhamdulillah yoo yaa'ee jira isin jechuu bareedee saniifuu akkasuma Khadir Wood fi Khadir Oro akkasumatti gaa ani habarsaatu arraga alhamdulillah gara mana callaa shawitti argamnee jirra gamanumaanuu alhamdulillah yennee isinis wajjinuu gara keenya yaatanii yaadaa fi komitii qabdatti jennu qasan garuu ammoo alhamdulillah tana takka miidhaa kana miidhaa hamtuu ramjaan kun ture dhalaan lama bakka geessatti gaa kun sadarkaa tanaa nama geessi akkasitti qaammoo alhamdulillah isin geenye ifeegaa isiniin jenna dhala ifitti naddammeessinaadhaa takkuma wajjin jiraadhaan isiniin jaa isaa shamarran gaa giseen akkana jooni feetanii beektaa hedduu takka waan akkana tana feetan nama lama fuudhu waan feeneef ani isiniin deeggaraan jaa nuti immoo garuu ilaan gaa fuudhetti dhiisuun teenyu isa sammuusaatu waa xiqqoo ta'ee gaa hanganatti harkaa kote malee sila yoo afur godhe silaama akkatti keessaa ta'a gamanumaanuu kaa isaa sammaantana mana sheekaatiif innee boonsineeti tottolchinee isin duratti as baafnaa huccuu irraa jijjiirreeti gara keessan dhiyeessinaan jaa gamaanuu obsaan nu eegadhaa hordoftoota keenya haa huccuu fidaa biraa jirra ammayya. Daawwattoonni kun bara akkamii jiranii gargaraa ganama gartee yaadaa fi kanaan nu hojii jiranii du'aa hundaa nu hojii jiranii kanaaf wanti har'a akkuma dhufnee gartee miti dhufnee kaameeraa kaannee wanti gartee isaan kana biraan akka inni fayyee jiru gahuu barbaanneeti har'aan dhufnee akkuma dhufnee gartee kanaan duras viidiyoota kan warra hin dandeenye sheeyin sun kan waan nu hayyamu dideefu. Gamanumaanuu ammas akkasuma wajjinu haati mana isaa hamdiyaan hedduu takka itti laffaatee jala dararamtee nama wajjin hafuuran baafatee hedduu takka wajjin taaddee asiin geessa ilaanga sadarkaa inni fayyuutti rabbi wajjin fayyaa isin jala deemteeni as ga'ee guyyaa gaduraanis maal na jette guyyaa ilake maal fedhamee maaliin si godhe takka alhamdulillah nama kana gartee tasgabbeessii nama kana gartee yaadaan aliin haa jiraattu warra gartee karra laffee karra najaa dhaabbatee gartee kaanis akkasitti gartee namni hundi hunna jedhu waynaa godhe hundaafuu walata gartee galchinee rabbii gartee galata isaanii haa galchuufi alhamdulillah
Akka memang malu sih dah gamak gemucung kalau mereka kan ada mana dia bola. Amul kubbi ana male. Ha. Masuk dulu. Kamu Malu tu teh gede tu nama bakal jadi beda. mari wade les mohanan jire de yere mana nage ambe. Mari kini sama dia jujur coba tu sila. Les mohanan jibbe les gara jire ngiro ngate deme. Kini sarapi dua raja dan orang raja. Bo male bikan nage be ba. Bo male haran nage katana bikasane amuma nage gare ba. Janji gudo itu kote sini ngai cudi mu. Tokko tene wediman akan ko te zambi ka. Ay, osonum takkanum marije kamu kan jitte karam baado. Ama bakal asal ni beda. Ezan beda. Beda tu bakal ada tema. Manusia nanti nih amma. Hei. Kumbara mama ni mana beda ni? Hedi ni teh. Ini Beda bakal mana beda? mana iya ini. Isi tu mana beda? Ini beda. Ini sih? Nanti apa beda? Ha, ham dia ada. Yang itu orang gudo. Tegur lah. Hei. Hay, taru dia tena wala tsuno tabe. Susu ni. Nagar. Turi haba ti ufta tinjira da. Lesan dijira da yeden deme. Aye. Amma belle se jirate ga. Amma kubbi ga mana ngaran tembe wani da dar ka jira tinda. Ati dila Amma me amdi agucu vidi agucu rai jire. Mudi dia kana. Awal lo cedera ni tina rena sinyat. Tiga dinya dah untuk hotel dah. oh rabbi alhamdulillah ya harna dar khayite ma ya tijal. Ah diher. Iya. Kalau ada yang nyokong itu kan nanti kakek kan oleh. Ya kana tunto en ke bala mo. Ni. Ke bala mo yani ne. Oh baharo araba kanne de ha. Aman nama kena pada sana sila aman sila arke. Malin mal namuran. Kemudian. Bukan cuma Gor khayite bhaiya jana da. Ya kana suguru ndu zevi ne. Takata katte ne ma. nah ini orang mantan ya besar. Amma se. Kana raja bima. Kami hard diri kita ida waktu ta abi waktu tu ta ingat me ha. ऐसा कि अक्सर जितने नहीं करते गलगला गलगला करते या जानवर जीजी रुआ करते में थे. Gala tu masih ni. ऐसा कर रहे. दा waktu tu नहीं गलगला betul. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Akkasuma gaada wata tabe horta takenya garte akkasumatti wallahi galatu ma hittu takana fadda na jira da sinja garte wanta ka yo di bam tamala khasiri fatu khasiri shu kuma na duru badde jette da simbadu akkasitti garte jara kanya na garte khadir udi fi agar sadu bi khadir aur khana bi garte har mana gaya nas garte galalu sani dumini jangal che abitun rabbuma galat jesa sani rabbi aqbalun jasa mafu Agarti waktu tu ada waktu tu kena kesemen najirat dah kalau thoma itu tu kena ulfar dah dah ni seninja. Berkati. Ado mana berin tu ada mana nanti rasa kalau yo jual lulu. Enggak jual lebih kan. Jadi aku tu jenis nak guna kap deh cu. Tikos. Takkan sekarang sih kau rezan. Macam kena lalu koran. Arman tu lalu tu ada kelehan jadi jaga dewi. Arman sana tin. Bukan. Isam lah tu ni jalan dah. Lah Tahu tambah lah kita kau ni jalan dah. Bukan isam ni biar game. Tahu isam kot. Isam kot. Induk ni. Berbahasa kan bahasa ni berdarah. Tahu tim agak orang boleh jadi. Tim agak tu orang dah beja. Ini berbahasa kasih kena berbahasa. Tu orang agak orang sini jalan nanti. Amma tahu mana biar kita nak kerja. Kau isar masuk korun dah benar jalan guys. Isar mana pilih saja jiran jenis masuk dah benar. Awak ni biar hoga tu. Bisa angkat itu asal. Bisa angkat itu bahasa ni sah. Baal kan zaman mereka timbe. Sah udah ni mau kita pergi. Oh saya tadi. Wana kan macam mana kalau mungkin mereka. Kawan kerana ini sa wan tak kata boleh kata wan dah kerja betul. Wan tu kerja hasil untuk pembantu na. Amma kerja kemudian misal payah isa aku jiram ni. Tapi alhamdulillah cura malah mantan. Wan aja bereger aja. Mana cita gaya, awak cakap berat gaya. Maimun besar makanan atau baca saja. Di rumah tak kau orang orang sih kau dia sinjiru.
akkuma qilleensa jijjiirachuu kuttatti akka tokko taate malee amma alhamdulillah fayyite. Isuma gabbaa waliin deebiinsi. Waliin deebiinsi hin jaan malee beekee fayyisuma barbaadu jira isaan. Isaan jiru isuma barbaadu jiranii taanis dawwaltee sun kan duraa nama nu gaafachuu jirte. Kuma qabdii akka gartee nuti hojii jirrus kuma qabdi jaartii isaa guddoonis. Naatutti hime sila. Isin ofiisii warqoon qabne malee isin faana telefoona dawwaltee ani harma kuufu kan hunda gaafachuma jirti. Gaafachuu jirti. Telefoona isaallee akka ergitee telefoona gartee duraanni mana dhiisee deemellee telefoona illee ergitee telefoonni isaallee nu bira dhufee jira beekte. Asumaan ufaa daawwattoota fardiftoota keenya gartee warri nu kofaltanii fi warri du'aa nu gootan hundi nu gartee miti galatoomaadhaa isin jenna galanni keessan hin badinii galatoomaa isin jenna har'a amma callaa hunoo kanuma deegatti argitanii kana naas hin beekne ka hadiiris hin beekne ka gartee haadha mana isaallee wallaalesanii har'aan tana nu beekee kunoo isin eenyu kudhaaboluu nama kan hunda beekee ka gartee ittiin qoosu hin jiru fayyaan fayyaa rabbiiti ta namni gartee bituu gartee ta rabbiin